Otuyo bau ngwenda twende na mkutano. Despite kelelolo kumangale kweno andu anombachala. We titu kwenda tafadhali tiyo meaneze. Ona pale bracket inezu. Na kundu kwaitethesia tafadhali. Inywe tio tienu zingale usie bamwebelelo. Na newe muzu izi already na zaina inesobika. Tafadhali tiyo meaneze wathi wethe ya mwenza kwebo. Songa mbele kale maketi ne bo ndai mutu mekene angale kwezu kwe bango layo aya ando amengale kwena sio sio ndengiti ya portable chi kwe yo meanezia nondo mwando anini mutu meizu sanitizer yo bo sisa wamba itu tiyo meanezia bailio we kayo binane ke kanai ke kamunana isindi angale kweni we ngale kwanezu kwina complaints Kalibu hamu, we, eko kilangale wezu. Sio kanyema ni we ngwiti we. Ngwiti we, bula we ndwina mundu we. Sio kangale kwe. Yema ni zizi ngale kwenu. Kwe na complaints, mulinge nukulalamika kana. Niwona mwendo ake ngale kwe. We kata ngale kwe, nukila nili ngale kwe, kana muna atia ni. We mulinge we video kito tulea nundu yu, bobo iliu. Titinye kwenda na niwe wenenya ewone na Boniface maige nesa meane bouti tiyo meanisi itumia ando ten motiwa wakatonge wadi watu wa slippers ya mboi ya mbata we watie wachu juu choki na tumia otiwa otondo mbula unaumia na kumutito ando athi au ya mume uso na melicho atezi zionde no zisiendo imwe yusi tuma witha wile mane zeu wow tezo meanezia baba ili umukutano no dhalile na ikatwike isho nene muno nundu no muthana umwe